Sequestras 2 millones de mascarinas in Sardegna. Urin in mesa su carico de 60 millones e han sequestrado os financieros in Gorizia su 30 de marzo. Sordes a Guardia de Finanza han sequestrado 2 millones de mascarinas, no urin regulares, urin arribando in Sardegna. Urin in mesa su carico de 60 millones de mascarinas sequestras dai os financieros in Gorizia su 30 de marzo o lao. Sas mascarinas urin sas FFP2 e sas FFP3, produttas in Cina. Da esos controllos ian attu no haian per una difesa ontre su Covid. In parizzas o lava saghera, de che portas de prus de su i avian iscrittus os e las han produttas. Ustas mascarinas las aviat invias in Sardegna l'ex commissario post-emergenza de un mini Arcuri. Su direttore generale della protezione civile regionale Antonio Belloi annau a sordesanza. Su prur de ustas mascarinas serviada por sa sanidade, por os servicios públicos e por otros servicios. Andamos disiu, i sordes a Guardia de Finanza las habían sequestras, noi las hemos retiras tuttos, giuni nessi 2 millones, las hemos postas in sub, in sa fiera de Astiddu.